Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza itandukaniro hagati y'amajini n'amashitani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amajini ni ibiremwa by'Imana nkuko abamarayika baremwe mu rumuri, niko amajini yo aremwe mu muriro. Hanyuma nkuko n'umuntu aremwe mu gitaka, ni nako amajini nayo aremwe mu muriro. Bityo amajini ni ibiremwa by'Imana birimo ubugabo na gore, bivuka kandi bigakura bikanasaza bigapfa nkuko n'abantu babayeho, nta tandukaniro ririmo. Gusa ntituyabona hano ku isi, ariko ku munsi w'imperuka tuzayabona yo atatubona nkuko natwe ahangaha ku isi atubona twebwe tutayabona. Muri yo harimo amagaragu y'Imana, harimo n'ayigomeka ku Mana. Ubuzima bwayo n'ubuzima bw'abantu biragereranywa, biranegeranye, kubera ko ararya, akanywa, agashakana n'ibindi byose nk'ibyo dukora, akajya inama, akanahuza umugambi, akanatandukana, akanarwana, akanashyigikirana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma amashitani ni buri uwo ari we wese hagati y'abantu n'amajini wakigomeka ku mategeko y'Imana. Bityo umuntu yigometse ku mategeko y'Imana, uwo ngo aba ari shitani, n'ijini ryigometse ku mategeko y'Imana naryo ni shitani. Niyo umuntu yikinze ku Mana ngo imurinde shitani zavumwe, icyo gihe aba yikinze ku Mana ngo imurinde n'abantu bigomeka ku mategeko y'Imana, kubera ko aba ari amashitani ahamagarira bagenzi bayo cyangwa se abantu kugana uwo murongo wo kwigomeka ku Mana. Niyo mpamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cye gitagatifu yavuze ngo وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Ati ni nkuko nguko twahaye cyangwa se twashyiriyeho kuri buri ntumwa, twayihaye ikigeragezo cy'abanzi b'amajini, yaba ari ay'abantu cyangwa se ay'amajini. Amashitani, abanzi b'amashitani, abo banzi b'amashitani ni amashitani ari mu bantu, ari no mu majini. Bityo abantu bose bashyikiranye mu kibi baba ari amashitani, na wa wundi wese uri mu kibi unagikunze, ugishyikiye, ukirwanirira, nawe ni shitani, na wa wundi wese ugihamagarira ni shitani. No muri hadithi Abi Dhar, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama igaragaza ko amashitani y'abantu ariyo mabi kurusha n'amashitani y'amajini. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama igaragaza ko amashitani y'abantu ariyo mabi kurusha amashitani y'amajini, kubera ko ishitani ry'umuntu rirakugenderera, rikigira inshuti, rikigira nkaho ririmo kugushyikira no kukugira inama, kandi rikanigira nkaho ririmo kurwana n'inyungu zawe cyangwa se n'ibyiza bibabereye mwembi, kandi nyamara ririmo kuroha rinagushyira kure y'umurongo w'Imana no kure y'ibigufitiye akamaro. Bityo amajini n'abantu, amashitani n'amajini, iryo ni ryo tandukaniro ryabo. Wallahu a'lam.